Baahi ba halefileng ba Welkom ba re ho lekane ba tseka phano ya ditshebeletso e ntlafetseng ba boetse ba tseka hore ho be le menyetla ya mesebetsi bakeng sa batjha. Ba qosa ramotse Nkosinjani Speelman ka ho itshunya-tshunya tsamaisong ya mmasepala. Ba re dillo tsa bona tsa phano ya ditshebeletso ha di sekehelwe tsebe. Re batla ho bona batho ba hirwa ausi, batho ba thola mesebetsi monana ha masepala. Re batla ho bona di-service di etsahala, ho phuthuwa matlakala. Le ha re lla le ka ditsakang ha re fumane tshebeletso. Ha o ka kena ka lekeisheneng ka Thabong ka mane, o ka bona masisa pelo mme. Ke dilemo re le mona. Thabong ho hang ha sebetse is dysfunctional. Jwale majoro ke hantle ha tsamaye setjhaba se behe motho eo se mo tshepang. Baahi ba tshositse ka hore ba tla kgina ditshebeletso tsi ebang ditseko tsa bona di sa arabelwe matsatsing a 14. Baetapele ba mohanto ba kgoreletse ka thoko dingongorego tsa ditshwaetso tsa COVID-19 ka le reng ba se ba ntse ba bolawa ke bofuma. Re kopa within 14 days ba etse bosho ba hore Nkosinjani Speelman o thewile. Ha re batle ho bona ntho tse etsaetseng Mangaung, ha re batle ho bona ntho tse di etsala Harry Smith. Ha ba sa re nke serious petelong ya letsatsi matjhabeng e tla ba Mangaung, matjhabe e tla ba Harry Smith if ba sa nke ditletlebo tsa setjhaba. Lefapha la puso ya kopanelo le entse tshepiso ya ho shebana le ditletlebo tsa baahi. Le hore ke tlo ba fa report ya bona ya the investigation e re yentseng re le lefapha. Mme ntho ke batla ho hlalosa gore report eo ha re keta ho isa counseling e ba report e leng setjhaba se salmele se ifumane ka o tlolowa. Komiti ya nakwana ya phethahatso ya ANC provinceng e re dikateng tsa lengolo la ditletlebo le tla sekasekwa kopanong ya komiti ena ka la bobedi. Makgala Masiteng, SABC News, Welkom.